kuruga Kamuri utaramukiza abantu ba Kamuri ariyo family ya Brigadier Jack Honorable Benon Kajubi bakunsimire munonga iyo bari kutwunda no kunda Revival Radio no gutereza sente nyamwinji ezitwabasa kuba ntwihaye izuba ejesho ngore kigendere kimwe abantu abo bona abantu ba Rwenjero abantu ba Katengeto tubakunda mnongo beshe mujiwan iyo bari kuturikiza kandi tubakunda mnonga mukama simwe twagaruka studios twakiriye amasomo hariho umunywana wanje wesheme Perth kuruga rugando rwa Mpara Perth muzora iyo bari kutwunda no kunda Revival Radio turamukiza umwami wawe weshemwe muzora antu bakunda mnonga atujikira Isaac twakurebere enjo asimire kuruga Kabohe mutabari cyo mukoro gwa mwana wetu shemwe ka mwaka no mukazi wa Patience bamba batezeri izoba ka mwaka ntukorana wa mutabari cye kandi mukamasimu munywani wanje oweshemwe areni okurugaho muraba harwe yajatumwe bari program yes yareke yanavuza yes hazabije bakiriyaringa yacishobora yanavuza cyemandwa zikahendera zita yashobora okay yebari mnonga areni turamukiza abantabo kandi ndamukize no mwamu wawe na family yo nantu bakunda mnonga okay tuwakire messages dere twakira amasomo abantu bengi mnonga mukamata nsasirwe priva yanasima program omuntu ogunargarba ya kashari ajati nikunda program eje nkorere cyangwa mnonga magara ganje teacher Maureen kuruga kibanga kitagatashima yanasima program weshe mu journée thanks for the program nubamweto hashogu bambe mpumwire Lonet yanasima program kweyagama mpumwire nayijuka munwana wanje mpumwire urusoni mburuzi na namramkize kuruga Katengeto nabashemwe Kedres family ya Kabandwa ababona babariho kandi bakunda program age ndabize na mukuru wabo ku style weshemwe na boss Richard okuruga Butagatsi nawe yanasima programu okujunwa n'ukurungi mukama no wamani omburuzi noha yanagira tumburuzi wanje Edward mbamwe tumburuzi Aloni mukama narga nyakitunda ne yisinjuru Stanley here raharoka momo stage yanasima programu tumsime Edward okay anakusima kandi nibamwita Mugasho George yabare Anthony Mukamasimwe akora range byakora nibitangaza Rita Woma kitagatashima ubwo nagira ati nibanyita Antipera kuruga Kamukuzi yanasima program Joan kuruga Kashaka yanasima program Joel wakubaroho teacher kuruga Kitagata yebare nawe yanasima programu Peron okuruga Katete twatwamuribira omuntu ogu ninye Ars tumusime owamasha najati ndo mpurikize bari munongo taramukiza bamasha ogu narga nsika Kagonji nabamweto Medadi arne itwe kuruga Kibega okay ogu nagira ati ndo mbahurikize batindin kuruga St James Katramba yibarweshemwe Dalton Nsasirwe Sarongo omburuzi Rwendiz okay Rwendiz najati ndo mbahurikize okay messages eshatu rero twakira amasomo izindi tuje tuzigarikire Fiona Humuza twakureba yanasima programu Joan Mwine Mwinoha
bambona kurga ngarama isingiro nawe yanasima ubujuruzi bwawe umburuzi n'umucyara wawe arazura umushanju umunani mukaga cyenda n'ibiri makumyabiri eshatu n'ine atanu n'ine hamwe na zuru umushanju zero ine akaga rimwe umushanju na mukaga eshatu n'ine urabire wawe utugambire ubujuruzi wabura. Hello owanjye weshemu amata musharaba warkandaje twakwakira wenu omushijo gwe na muhuro bujuruzi bwe abakazi kandi bagumisiriza byingi munonga wenu dani n'abakazi bona babatagumisiriza nk'omukazi ogwo kuyagumisirize kandi ubusinzi kandi baba bazibona gumisiriza nibwo mubazi ogurukisha kwangura umukazi kumisiriza byingi kandi yagaho yahangwa munonga kandi mporikije ebade Maria Mama Kansin yanasima programu umunywani wanje kwikiriza Irvin kurgari aba Irvin Electronics murembo rwambara nawe yanasima programu. Hello yes yes David. Hello nkurire David Sosemo. Yes nkurire Nayibare munonga nayibare Yesu upaga abantu bwabo yaza gutungukira fatwa utaje kumubwira. Okay Ibi atavushije yatambuka na purisize mukaba manu bahede usinje programu eji noja kuba nojitunga YouTube zaho kandi noja kuba notunga je notukuratara ntsima woshemwe nwasasala arane ori nashogansa kureba ngo buri kimwe cyabaza kubanza kigendo mesho gambira mugenzi wawe abasa kutunga nori ahero twina abantu benje mbatereba kuruga Saudi Arabia kuruga Qatar Jordan Dubai n'ibindi bitreka bitari umwe na umwe twina abantu bungereza twina abantu kuruga Canada America n'ibindi bitreka bitari umwe na umwe mbatereba kandi bakuratira program eji. Hello yes please yabare kusima chendeza radio yawe kuteretera aba umusinjo no mukazi azimana zaona urubuzuruzo rw'umushyigikiye. Yes abakazi kandi bagumisiriza abakazi bagumisiriza barabumba inti bingi munonga ariyo kwe arya basajja batude mariyo baziko mwana taroho barakwatizina. Yes mazuma izo yatandika kwekara kasobwirwa kwizire natwaza konkano reba ngo rangano w'amani rangano kutangaza kandi ukuzunwa n'ukurundi. Okay azandi kukorwa ubuzuruzo nkobwe mazuma ngubwaje nitaka mwamani. Amina mazuma niteranga iza twatereho twikirize ruhanga wikirize ranga mazuma aho kubano bareba akazo mu ntebe yo vuriza atakukimanya atakugenda. Okay mwene byo ranga n'ubutangaza munonga inase cyayagira tuweza mucyara. Yes atikana zunduwe fize kabura atikana zundu teka tubwata umuka munonga mwene ruhanga no wamani mwena mumpere mishano mucyara. Okay mwena bacyara bitu mwene ruhanga bahereze mishako mbatu gumisera kafita koshije munonga mazuma kantu gare purisize kuba mwetarana kindo cyanje. Okay yebare Revival Radio. Hello Yes please kama simwe asimwe Yesu ntugamba no hakandi wateranga wewe shemwe numugamba na Reverend Nelson Mandela kuganya kitunda. Twakushemerwa Reverend kama simwe munango w'ishemansoni. Amina tabaza abumburi Edward nabumbabazi obushuzo yateza omucyaro gwo kugumisiriza mukama nayo bare munonga abo kwatanga byona tenda kusema mukama munonga. Amina kandi dodogo ntumanya no mvuruzi murungi nakuro mu mugwarahanga bareba ibyarabiremo amagwa kuranyema ndo n'abashezi kwa mukama kagumiza makamuronda kamuya akamutombereza we uzba mukama simwe kandi tashemererwa kubye. Amina
yabare munonga Reverend inamazina g'omuntu wabiri omwebembezi abw'ihanga rya South Africa gwona Nelson Mandela no muri isakuruganya kitunda uko tukazenka Revival Radio kandi batwakiraje munonga Reverend ntukusima kandi tosere ntukusima yabariyo n'abakristayo bawe okutukunda bakatwakiraje ubutazaye mu karigito batukorera ibintu bingi munonga kandi ito ntibaraganisa ngo twija kubebwa nka Revival Radio nambwenu ntukwita mu kirigito cya Revival Radio Reverend n'abakristayo bawe nchija kubaho ibirabiri na mushanju by'ukwezi kwa 10 omwaka ogw'2024 mwije abaturikize mwena twabita kandi zaguma ntibeta mwetabe omudroz mugure coupons abo kuba coupons ezo no ja radio no gurezo kura no yenda no yitaba omukazano ko kureba ngo wahangura piki wahangure ente TV temwe tibiri ni nyinji munonga CCTV cameras ngambe chindeke chebintu bingi munonga biri kuja kubambaga bwa izoberyo kandi mutujuru mwako gwahwire mukabireba abayizire achayi kacheka ibintu bibyo ne bitwa bintu bagambira tukabugabo mbwe ni wano hurano indente no yenda piki iwe chikore chora akore ndeba ngo wagenda wagura coupons aho ko magura coupons nyinji aho ko makwetaba omugisha ubwo kuhangura chances zawe nzeyongera kanchi gambe ndi mbwenu iwo wanda nugura coupons z'imitwara 2 z'imitwara 3 yes muje mbuze owaguzire owahangwire piki akabaguzire coupons zingaye mbwenu no bagira imigisha mingi yo kuhangura edese no wamanya kuruganya muyanja aho nyamuyanja aha nyamuyanja tukargayo kandi batkundaje munonga yanasima program bantu mwe bari program mbwenu okay wemba baza Yesu okay nibamwita kiraboririya ne kuruganya ntungu yanasima program ntukusima ubwo najya Terror Revival Radio tumukunde Natasha from Kahenda arwahurikize mukamasimwe ahabwa umburuzogo okay kurga kagaga cyacu Uganda neshango muri Nyakayojo ariyo Reverend Apollo mbwenu mukamasimwe mutaramukize kandi tumukunda munonga ndi nankunda wa mukone yankahi mukote inge yuko nkabushenyi yaraho mukwendije rahari ya rushozi rubaya kunkeje no shane yoko okay ndaho mbahurikize nabamweta geshwa kurugaragaza masheruka nanasima program hello Revival Radio asimwe Yesu aguru munyanwanyi mugashigandi wacu ni Rampara Yesu mugasha mwana wivavanye watingergaho rekashane okay tukirenga no kurenga amina wanji nahura mu kigamburo wakatirira ibintu nabura yes muntirze mbakurse rwakatirire rwakatirire twarga ibambi bwanji jojo tsasiri network yakutariza hello onashika wa gata karamata ganje weshemo watera ochendeze radio yawe tubase kuraje tuko yes hello oweshi twakwakira nyamuyanja mbakwetoha baranyeta Zeda twakwakira ebale munonga program bwemba bazarahanga marahanga ko mbuzi Edward no mucyara wabo mwere ranga yebale ranga nayibale no abo kubo bujurizo ubwo baragira ubwayo mbe katwena niko twabe turi yes oranga yatugirire imbabazi yatwihaye okay
yebare utaramukiza abanyamuyanja omumburuzi omwahure omumburuzi mukyaro omwahure abakurustayo mukuru w'abakurustayo ntibakunda munonga nka Revival Radio mwebare kubayo kandi uko twine abantu bengi munonga esingiro yona the entire Isingiro district neturikiza mbere ntibasima tene bugarukiro abo nabo beine omwanya gw'amaani munonga omukutuhurikiza mbaturage munonga. Hello. Okay, yes. Obushe Nabonje obare kureba kaya isombuzo gwe. wagira ngo nibakwetu habambe ngarukiramo amazina. Anti natera mbonji. Yirisi kurga bwonje. Obare kaya isombuzo gwe. No mutara ko nayo kuferza. Akehangana bambi. Okay. Okay. Okay, yebare munonga. Okay. Tushomeho message comments ziri ya YouTube abantu aba bariyo bakora bingi munonga kandi bariyo bakora ibyo kutangaza ntibasima Stein bugarukiro habo kuba mwebare barimo penna na nyondo nagira ati mwebare program kurga Makenke Trading Center aturikize Mama Austin yebare munonga Witness atwineje aturikize tumwesigiye Cedric nawe ariyo nareba program ya YouTube kurga Ibanda undamukiza abantu beibanda beje kurga Ibanda University mwebare kubayo no kunda Revival Radio Ibanda nyine yo mukega mugenzi wanje mba mwita Dubai center kazukora kandi yazo nozi mbwe Dubai niza kumuronda mungambire muniza murondeje sandi akaba sponsor wa program ejo kumara ubwire burengwa mnonga kandi ariyo akaba yandaganise ngunandagaruka kampe binde bisente binji munonga mu sponsoringa program ejo urugendo rw'amagara mbwe niza kumuronda. Okay, nuwamanya Edith kurganya muyanja ya nasima program na wari natireba Geoffrey weshe mu Geoffrey ariyo natireba nawe tushemereirwe Anita nawe atwine. Okay, agunarga kashenshero Elvis asinguza twakureba. Okay, Howard kurgankahi muzera cyanjenyi shema twine mwijice Amosi nawe ariyo nareba program yeji penda nanyo twakurebere atwatse Apollo okurga katoke cyacu Viganda kabohe. Okay, nuwamanya Edith okurga Nyamuyanja twamureba atwatse Sharon nawe narga Orsens Church kaberebere wa munywani wanje Archdeacon Archdeacon ni Alfred Tumushabe munywani wetu kandi munonga no mburuzi wa watabara cyo mukuru gwa gubegura hunyuma abazyo mburuzi Stephen kandi munywani wetu munonga n'abantu bakaberebere mwe bare kubayo no kutukunda abantu mwe no kunda Revival Radio. Okay, tuhendere neso mwisha tugaricyo mu studios abo kuba abantu abona tukaba kwata wenshonga yesha Revival Radio. Hello. Nkurikizo wishemwe konkanoza kunyamba noncendereza radio bambi. Hello. Nakura hati Ni yuri yamushakuruga kimbuguntungu antungu yego muburuzi witu namushemererwa no mucyara we wabahura nabahuraje munonga. Okay, ugu n'omuntu wanyu n'omukurustayo mbweni yanasima kandi najata nabahura. Okay, amagaro mbwijwire Anso niwe bari kuturetera abajenyabo yebare kusima nitwagambana Alex Mtezo ndanga kurwa mu nsike Nyamitanga. Neno nashemerwa buzuruzogwe ko nojangwa bahati naho mbarenge guserwa karobo naho bakabugenderaho bakagumisereza. Yes, bakabe bigendaje.
nangwa nahura yagamba ho mahoro wa mudisire akakoraho w'inombe namumanya kuyamugamba okay ngene no businge babere gumisoro mukazogwa namusima gumisoro zembereje yona nakuganda Alex Mutezwe nanga hakorwa mu Kinyamitanga ebare kwetere nanga weza mukama chikwere mu umugisho muri yecho cy'urukora no kwijunitsaje icicuncu cyawe cyo. Second last caller, hello. Asana mukama simu. Asimwe Yesu. Dasima zuru cyarogwe. Kuriro wishemwe. Yes. Hello. Umburuzi kankuride. Nasima hangabo zuru cyarogwe. Yes. Abo kuba babanye bakaza bahati. Omukazi naba yarandiro. Naba yatahiri. Wabakora ngo mukazi bakakusoreza. Kungana buto bahati bo kugira ngo nubona. Amazima nimba bazarhanga. Kandi ranga najuna. Ranga najuna. Ndona sihanga nondizo wahati naba yakika mirarbose. Okay. Ndona simara gogonombuzo wa makomba mwine Gideon. Umburuzi ba mwine Gideon yibare. Okay. Umburuzi nakunda radio kandi takurugaho. Bantabara kusinga iko. Yes, aweshemwe. Asana sibere. Ndi aho bambe mukama nari. Agambo na maso wiho ugamba rwampara. Otyo? Lazima. Okay. Tere chino Revival Radio. Hello. Turiyo ntugamba no waterankahe nabara musamuzina rya Yesu amina yibari kutaramutsia okay twagaruka mu studios Omburuzi mbwenu ntandikira umucyara wawe asima abantu abatera amasomo n'abatsindika messages n'abariyumba tireba owanambuza abantu aba amazina gabo twatahisa Oweshemwe Edward to onomburuzi tumusime Edward okuruga Kimbugu omburisa obwantungu musaba dikoni obwakabingo hamwe na Medias tumusime ubwo no mukazi we abantu bo twatahise rizoba program eji nubu twatwine kandi nakusima mnongo Omburuzi abujuruzi bwawe no gukora cyangwa mnonga messages ze naza kurushoma nturugaho mukasheshe zona uko abantu benji nkaja stasi kuruga omukanise yawe Kimbugu ogunarga kariyenje Nyakayoju ono bamweto Samuel Michael ogunajati ninsima mukama kandi bamwita Obedu kuruga Bwera arhaturikize Hilda Ruzora kuruga Buyenje arhaturikize yabari mnonga Hilda ubwo no Mburuzi ninde kijwaro kiri cyo Mburuzi mbwenu nawe nasima nibamweta Muhezi Yesafu Omburuzi kuruga Ursense Church Riantonde abari Antonde mwe bare kubayo recently mbendi oku ranch nambi 10 uko kabura abantu bampumude abantu bakabura abantu bakashagama abantu bari Antonde abantu bakabutatera mwe bare kubayo no kutkunda Revival Radio. Okay. Oguni bamweta Debra Mucunguzi okuruga Kashonji. Utaramukiza ba Kashonji bona. Kashonji byanamira Rwanyangwe Kitura mu kitabo Kitokozi bitrekana binje. Ari kuba yino kutkunda. Second message here. Audio Oweshemwe Kedress mpumwire message yawe nagireba najati ninsima program ejo kandi ninsima
omukazi ogwo gumusiriza mukama muhe omugisha byaromburuzi yakusiima weshemwe Kedress mpumwire kuruga Katenjeto ndoho mbufurikize ndi aroho Brighton nawe nasima program kuruga Kitagata gunoha abantu abantu benshi Amoni Nkuba nasima program Dokasi Rukarabu nawe nasima program omburuzi twakurebiri omburizi Eliabu Ishabarongo kurugumura kitongore kiya ni kitongore cya Kanoni nari Kanone yakazo hariho ekitongore kigigane cyoro kongata nahamanyaje mwe bari mnonga tugarike mu studios weshemwe media sima abantu aba n'entande yo rukomera bakaza bariyo kwa heru baba kusimira gumusiriza ibigambo byamuherera nyakiro mwami wawe omburuzi nawe abasime ahendere natishabira ntutaha nakwakira mwe bari munonga bahura program egi nindamusya abantu bakimbugu abe kanisa yanje mwe bari kunkwataraho ndamusya abe kanisa yambare abakristayo banje ayindi kuzarwa ndamusa rwa butenture munyanyazi ndamusya muko wanje Milton no mchara ndamusya Charles no mukazi we mwe bari kuri program ndamusya abana banje habona asugomuka ndamusya omusha wanje unyi no mushaheji n'abanyabuzare bona abampurikize n'abaramusya amina yebare mnonga twashemerwa mnongo kutaye social medias no gundi murundi ko rutunga umugisho yije obure kigambo cyarango ubujuruzo bunu bwingi nibabwetenga abantu kwa heru abo ko ubujuruzo bunu buhindura mnonga aha abantu abaryoko abakiri mu kujayana n'abandi wabagumi ninyenda kwamiza ngo nibenje aba bariyo mbabukoma abandi bambagenda nko mukasheshe nangwa nondije yagenzere konga kurigire byahura ebyawe bwarabiremo ntuza kureba bamwe bahinduka bagaruka mu makagabo ngwenu mukama simwe okay omburuzi abantu babuhurra babarwana bakusima nabahurra mazima amina yes aza nasemerwa amina ahavwa babaturire hata nanye nagaruka mu amani bwenu nore barahanga n'umurungi abo kuba kwintaramukirize nyo kuri ntaro bwenu izumpereze kuzamba kuri ya habureberezi nanye nazumbya Boys and Brigade otyo nubwo hati ndi baranagira ngo nunda kuza Kenya yes bwenu tinkumanya imbabazi sentence basa kunkwata konka humura ranga no mwesugo nasemerwa abo babaturukize kandi n'abarakunda program egi namnonga mukama yaje kutwigura urundu ngizaga twigarukaha kugira ibindi ebitayongeraho yes mwene ndamusya abantu banje bakimbugu hamwe no mburuzo gweri yabu ni yari kuzarwa kandi ndamusya abana banje na n'umucyara ntukora na waha Emery yes Emery aha unizera buriya ndwanyakire bwenu ngana njango nkirize abana aba mbase kubakuru mu mazina gabo it is okay bwenu umsamari yes umsamari ubu kubanza ni kansime Michael sime Safani ayisiga mukama Seviasi na hano mukama byona nowe ibirahanga mpire tumuranzi yabani agaba Jabroni kandi omukwe okusemba yo muto bamwita ngo ni okusemba yo muto munonga mwenu kaherera okwita ngo ni atogo yanya bakambe muri shirinza kumwitwa bwana yes so I'm seeing yes mwene so ahabwe mbabazi ngera kusimara hanga kandi twagumanturuza ntabwo program egi bazamukama naiza kongerwa kitinisa amina mwene so
naramutse abantu bona babaturikize na munonga omwahure wawe omwahure wanje ngwe ntinkamwe Reverend Baremwake Edison ngweno owantungwi amazima garugo nwa yakoze ikintu cyangwa munonga ukumpostinga kandi obunyano wetu no kumanya kandi izo byo turyaho munanka ni overnight ngabamwine mwentinka bora kumura mucyana no mucyara we n'umburuzo wa burisa umburuzo wa cyanya kahimbi umburuzi kandi wa rwemikeke atwase Steven ni mayangu hataturikize kandi ngaruka ndamusya Reverend Aine Yona Kagarama Paris hamwe na n'ababuruzi bona n'ibyo mukama abambera umugisha amina twaza kushaba yes twaza kushaba tereze shara gatshabe tata mukama wiguru nensi twongera kusima mukama tukwebaza na munonga iwe kutera ho ruhenda ukatwikiriza nk'abantu babere bargeta kimazire ninga sabe bargimbwe fire konka mukama ukatutungura ukatuteka umwanya gugarami ukatusiye umwanya gwa radio kandi itobasa kuba turyaha tukabasa kugambiraho mukama nemba zawe na munonga mukama ninkusima ahabo kutorana umurebereze witu kandi akabasa kututera ho radio yeji kandi kwasa kutugasara ikahereza abisemwe na munonga okumanya ikibari kandi no kutaha mutindo kama yebarabo kutoranda murebereze n'umucyara we na cabinet yuna kandi na munonga abakuza bakora mu radio kama bahereza umugisa na munonga mukama twatandika nabo kandi turiyo tusakuhendera kama twenda garukayo twenda garuko witu mukama izogende nitwe otwebembere na munonga mukama muhari tuzakora bamu ni wara tutwareje kwatugara itwarga banyuma mukama ko twikireza bakaba tutumira umuhanda garuka kuje byo mwaya tugarukaha kandi tongere ibindi bikwetagwa bitakwasagambira aha bukahisi izina y'ikitini so kahimsabwa tabantu kusabye nza kusima tukwebaza tenezo butosha tugira tutiwe Yesu Kristo mukama witu amina kama gumeni amina twashemerwa mnonga kandi abwa abantu ababutwataye so shemwe umburuzi tumsime Edward mukazuwe oshemwe Medias mwe bare mnonga ukustayira tsongera kusima mureberezi abo bureberezi bwankore iyo bare mnonga murimo gukora ito turinde kusima kandi byawe tukabasa kusima ngutwahiza nturonda necyo kushashura cyobura abwa program weji nyonkoro kujukora abo kutora nabantu barunje bujuruzi araho umuntu kubaye n'ubujuruzo kenda ngo garicyo mungire n'indije shaka kunubasa mwe ntwasima bantaba nandi Anthony Mujuni kandi nanyi no weshemwe n'wasasira Aran okushuganisa program weji aha YouTube mutwikirize nitwe tutahe mukama kwarasima mukasheshe karintu baturiyaha makuru gornyankore bisibire rwakati rebyona tuzakubantu bahiriza rashahi mwezo mukasheshe mukama abarinde